Bizwe ko abasirikare b'Abanyaafghanistan barwanye ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika bagomba kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bye bitangiye gutera ikikango bavuga ko bashobora guhita bashyirwa mu ntambara bakarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Abasenateri 29 muri leta zunze ubumwe za Amerika bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bamenyesha ko umugambi wo kohereza impunzi z'Abanyafghanistan muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ubugambanyi bukomeye. Ibyo ngibyo turaje turareba uburyo bimeze neza cyane. Ese uyu mugambi urahagarara burundu cyangwa se uyu mugambi uraza kuba ukomeza? Sahel iri mu mwijima. Ubundi uko Mali yongeye kuba isoko y'umutekano muke mu karere, ibyo navyo ndaje ngo tubiganireho. Ndi Bengoziyana in The Quick Times News. Wecyo usabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Mwayikaze. Senateri 29 muri leta zunze ubumwe za Amerika bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bamumenyesha ko umugambi wo kohereza impunzi z'Abanyafghanistan muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ubugambanyi bukomeye. Mu nkambi ya Asisayiriyahi yahozemo ikigo cy'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika muri Katari hacumbikiwe by'agateganyo Abanyafghanistan 1100 bamaze imyaka myinshi bategereje kwimurirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aba Banyafghanistan barimo abakoranye n'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika mu ntambara zamazemo imyaka 20 zihanganye n'umutwe w'abatalibani wasubiye ku butegetsi muri 2021 ndetse nabo mu miryango yabo. Tariki ya 21 Mata 2026 umuryango w'Abanyamerika uharanira uburenganzira bw'impunzi Afghani Evake watangaje ko ufite amakuru yizewe yemeza ko hari ibiganiro biri kuba bigamije kuzohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatitawe ku bufasha bukomeye zahaye ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika. Itsinda ry'abasenateri 29 riyobowe na Senateri Richard Blumenthal tariki ya 28 Mata ryandikiye Minisitiri Rubio ibaruwa ifunguye. Ryamwibutsaga ko Abanyafghanistan biyemeje kwifatanya n'Abanyamerika mu rugamba bari bahanganyemo n'abatalibani na Islamic State, bazi neza ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Senateri Blumenthal na bagenzi be batangaje ko ubwo abatalibani basubiraga ku butegetsi muri 2021 Amerika yasezeranyije benshi muri Abanyafghanistan ko izaha ubuhungiro binyuze muri gahunda yihariye kandi ko itazabatererana mu buryo bwari bwo bwose. Aba basenateri bagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gifite abantu babarirwa mu mamiliyoni bahunze intambara zicyugarije, bashonje kandi bibasirwa n'indwara, atari igihugu cyo kwerezamo aba Banyafghanistan bafashe ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'imiryango yabo irimo abana 400. Batangaje ko Amerika nirengagiza ubufasha izi mpunzi zahaye ingabo zayo burimo ubusemuzi, ubujyanama mu mico ndetse no kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare byihariye, ikabohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizaba ari bumwe mu bugambanyi bukomeye kandi uhubukiye mu mateka y'igihugu cyacu. Mu gihe isi yari itangiye kwizera ko Mali ishobora kongera kubona ituze nyuma y'imyaka myinshi y'intambara, ibintu byongeye gufata indi ntera iteye impungenge. Ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byariyongereye, ubutegetsi bwa gisirikare buracyashidikanwaho naho abaturage bakomeza guhura n'ingaruka zikomeye z'umutekano muke. Ibi byose bigaragaza ko ikibazo cya Mali kitari kigiye gito ahubwo ari ihurizo rikomeye rifite imizi miremire. Ihinduka ry'ubutegetsi inkomoko y'icyuho cy'umutekano. Kuva muri 2020 Mali yayobowe n'igisirikare cyafashe ubutegetsi binyuze muri coup d'etat, nubwo kigeze kugarura ituze ubuyobozi bwacyo bwahuye n'ibibazo bikomeye birimo kubura ubunararibonye mu miyoborere ya politike no mu bijyanye n'umutekano. Ibi byateje icyuho mu nzego za leta cyane cyane mu bice byo majyaruguru yo hagati y'iki gihugu, aho ubuyobozi bwa leta busa
bitakigaragara. Iyo leta idahari neza, imitwe twaje intwaro ihita ibona icyuho cy'iki gihugu. Iherezo ry'ubufasha bw'amahanga, igisubizo cyasize ibibazo. Iyirukanwa ry'ingabo z'Ubufaransa zari mu bikorwa bya Operation Barkhane ryahinduye cyane isura y'umutekano muri Mali. Izi ngabo zari zifite ubushobozi buhambaye mu gukurikirana no kurwanya imitwe y'iterabwoba. Gusimbuza bwo gufasha n'abandi bafatanya ibikorwa batari abasanzwe byatumye habaho icyuho mu mikorere no mu bushobozi. Nubwo ubutegetsi bwa Mali bwashatse kugaragaza ubwigenge mu by'umutekano, byaje kugaragara ko kwigenga bisaba gutegura inzego z'umutekano, ibintu bitwara igihe kirekire. Iterabwoba rihindura isura yaryo. Imitwe ifitanye isano na Al-Qaeda na Islamic State yakomeje kwagura ibikorwa byayo, ariko noneho ikoresha uburyo ubushya: kwivanga mu baturage, gukoresha amakimbirane asanzwe no kugenzura uduce tumwe na tumwe. Aho ni ikibazo gikomeye kiri si urugamba rw'amasasu gusa, ahubwo rushingiye ku myemerere n'imibanire n'abaturage. Iyo abaturage batizera leta cyangwa batabona inyungu mu kuyishyigikira, biroroha ko bayitera umugongo cyangwa bagashyigikira ababarusha kubegera. Ibibazo by'imibereho, imizi itavugwaho rumwe hano muri iki gihugu cya Mali. Umutekano muke muri Mali ufite ishingiro rikomeye mu bukene, ubushomeri no kubura amahirwe y'iterambere. Mu bice by'icyaro, ubuyobozi bwa leta ntibugera ku baturage, ntihagere ibikorwa remezo cyangwa serivisi z'ibanze. Ibi byiyongeraho ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, zigira ingaruka ku bahinzi, aborozi, bikabyara amakimbirane ashingiye ku mutungo kamere. Ibibazo byose bihinduka igikoresho cyoroshya ku mitwe yitwaje intwaro kubona abayoboke bashya. Ubufatanye bw'akarere nabwo mu gihirahiro. Mu gihe cyashize, ibihugu byo muri Saheli byageragezaga guhuza imbaraga mu kurwana n'iterabwoba, ariko umubano wa Mali n'imiryango nka ECOWAS wajemo agatotsi. Ahanini byatewe n'ibibazo bya politike n'inzibacyuho ya demokarasi, umuryango ushinja kuba inyungu y'iyi mitwe ufatanye n'ibihugu bikomeye. Ibihugu nka Mali, Burkina Faso na Niger bikunze kwikoma Ubufaransa bibushinja kuba igikoresho cy'uyu muryango. Ibi kandi byatumye habaho kudahuza ingamba, bituma imitwe yitwaje intwaro ibona icyuho cyo gukoreramo itabangamiwe n'imikoranire ihamye. Ibibera muri Mali ntibigarukira ku mipaka yayo gusa. Akarere ka Saheli kose kari mu kaga kwibasirwa n'imitwe y'iterabwoba, cyane cyane ibihugu nka Burkina Faso na Niger bisanzwe bihanganye n'ibibazo bisa nk'ibi bya Mali. Umutekano muke ushobora gutuma habaho kwiyongera kw'abimukira bahunga intambara, guhungabana k'ubukungu bw'akarere ndetse no kwaguka kw'iterabwoba kugera no mu bihugu byari bisanzwe bifite ituze. Ushobora kwibaza, ese ubundi hari igisubizo? Nta gisubizo cyihuse gihari, ariko iyo usesenguye ubona ko inzira irambye igomba gushingira ku bintu bitatu: kongera kubaka inzego za leta, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kongera ubufatanye mpuzamahanga. Ikigaragara ni uko ikibazo cya Mali kirenze urugamba rw'amasasu, ni ikibazo cy'imiyoborere, iterambere n'icyizere cy'abaturage. Kugeza igihe ibyo bitatu bitakemuwe, umutekano uzaguma ari ikibazo gikomeye, atari muri Mali gusa ahubwo no mu karere ka Sahel muri rusange. Iyi ni The Quick Times News, ngende Benga Oziana, reka ngushimire gukomeza kubana natwe. Kuri utarakanda subscribe, ndagushikariza gukanda kuri subscribe, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.